Timdu Chigensu Timgana Kudung Ojo Chekab Nyendo ba Derek Chauvin ki George Floyd ki jigbor pumutsu be kabla yeyun ki mitsu chedan de tsam shagwe be geje shebe korki nyendu de den yu Timdu Chigen ki tene thi je la khang chumbani zewre ju yu You will learn that on May 25th of 2020, Jerry Blackwell ki nido nishu le daw nga be tse nishu ni Derek Chauvin ki nyendo be digzu le gyabdo chedi George Floyd ki supu ting la tsele geshin gyumze me be thaushu pheju tang yo ba ke shegre George Floyd. Chauvin ki timzu be sherban su ta de nyendong shen shi yo ba ti tongjul ha yo ba thang ti na ba mi shen su ne zu thela de shi cho shen ne gyabdu yo ji ju yu that Mr. Floyd died of a cardiac Mr. Floyd derong chimbe geni takshe da ningza chawe ne methamphetamine tha fentanyl menze seba tha subuna adrenaline sewa guju pheyo ba bangda tengap shigre ji ju yu wenga timdu chigenki phongbor simju shebe bangda ne nyendo ba surbe takshu chele gewe genki kon derong chimba tengre ji ju yu Ninter Floyd ki tsonga la dolo nishu ngulor zuma treba gyunzu chung yoba ten timdu chegen ki thela nyendo be lakwa kya yu tsabla dile gewe shokpu te yule mere ji ju yu. Nyendo ba surba Derek Chauvin ki timzu be Floyd zinsu chebe kabla kongi donglen che yu ji ju yoba thang. Yang timdu chegen ki kong ma nembe jela u dongyur kange te yu ji ju yu. Floyd social we genki zamling yong la nyendo be Afrike Amerike miri la chetan la ngogu chung yu. Cho ngi ge ngoyu nedan la shi ju ju yen ju ju yu. It's about the evidence in this case. Timdu chige naksan ki kyodun ter bangda zogre. Timshe chegab kegi bangda kanyin tongre. Henzo bi sheba tar tele lhaba meba thang. Timgana chepsi da jizo ge nedun lengsa mere ji ju yu. In this courtroom. Amerike jima topdan ki guti ki puyi tim ki lamlu khandashi yoba kyodun te gyu sewu chajure. America and the world. Amerika da zambulin ki tim ki lamlu lega tsenden chigi yume da yuyinba tha gyurim chazan la nganzu te takju chetu ki reji ju yu. Throughout this process. Amerika da zambulin ki thona che shimbe tim sheti dunda shizam kor gyu soba chigi yubare. Ari lungting khan ki Mike Sullivan ki tambe nezu sunamyan zom ki pabgyu tha nyendu shu yu.